Dobar dan, ja sam Berta, ja sam Filipinka i imam supruga, Hrvata. Hrvata supruga. Ja sam Peter, moje ime je Peter, ja se zovem Peter. Evo, danas ćemo pričati o tome kako smo se upoznali, ja i moja supruga iz Filipina, i kako je išao taj cijeli proces vjenčanja i njezinog dolaska u Hrvatsku. Moram napomenuti da mi smo radili na taj način i ja ću iznijeti neke savjete, ali ti savjeti ne moraju značiti da će biti nakon godinu, dvije točni, zato da se zakon stalno mijenja. I neke stvari mogu biti drugačije. Isto svaki slučaj je drugačiji sam za sebe, tako da ovo je samo za primjer ukoliko se supruga ženi, ukoliko se ja ili Hrvat ženi u Filipinima, ne u Hrvatskoj, i ako nakon toga želite da vaša supruga dođe u Hrvatsku. S tim da, velim, ograda da to je vrijedilo 2000, koje godine, koje smo se mi ženili? 23. 2023. godine. U međuvremenu zakoni se mijenjaju, zakon o strancima se mijenjao jedan puta u najavi da će se opet mijenjati zakon o strancima, znači samo trebate čitati zakone i pitati institucije koje su zadužene za to. Da li je to veleposlanstvo, da li je to policija i ko još? Matični ured i to je to. Da. I definitivno osim ambasada, to je veleposlanstvo, i definitivno osim mi u Hrvatskoj koji se moramo informirati oko tih pravnih stvari. Supruga se isto mora informirati u Filipinima koje su njihovi zahtjevi za vjenčanje, koji su njihovi zahtjevi da može ići van zemlje, kakva je procedura oko javne uprave, tako da tu se zapravo treba uskladiti pravila, to jest zakon i procedura iz Hrvatske sa procedurom iz Filipina. Da, tako je. Da. Mi smo se upoznali na internetu, je li tako? Mhm. I ja sam bio u Filipinima da te upoznam. Koliko puta? 2 puta. Koje godine? 23. 22. 24. Sad je 25. Da. Da. Gdje si bio u Filipinima? Sletio sam na otok, se zove, Filipini imaju jako puno otoka, a Da, 7000. 7600 otoka imaju Filipini, i moja supruga na najjužnijem otoku koji se zove Mindanao. Mhm. I to je bila za mene veliki korak i izazov putovati sam toliko daleko, ali sam znao da me tamo moja supruga čeka. Koliko dugo ti si putovali? Putovao sam više od 24 sata. Prvi put sam 2 dana, 24 sata do Cebu Citya, i onda sam još putovao jedno par sati do Davao na otoku Mindanao. Da, dobro. I onda ti voliš Filipinima? Volim Filipine, volim vrijeme tamo, ljudi su prijazni, lijepo je posjetiti strane zemlje, lijepo je vidjeti druge kulture. Da. Ljudi? Druge ljude, kulture i tako, ali Ljudi su? ljudi su dobri. Dosta znaju ljudi pričati engleski, to nije problem. Znači, ako znate pričati engleski, onda nema brige, ne? A sad... A onda ti si bio na moru u Filipini ili ne? Si bio? Ja sam bili smo na plaži, bili smo tamo... A vjenčanje? Vjenčanje, gdje je bilo vjenčanje? Bilo Filipini ili u Filipinima, u gradu Kidapawan. Aha, tak sam ja rekao. Onda dobro. Ajde dalje. Onda... Ambasada je veleposlanstvo, nema u Filipinima, nego u Đakarti, ali ima u Filipinima konzulat. A u konzulatu praktički tamo ne možete ništa napraviti. Konzulat većinom služi Filipincima
da mogu zatražiti vizu i da mogu doći u Hrvatsku. A sve te dokumente konzulat šalju veleposlanstvu u Đakartu i ja sam svaki puta prije putovanja kontaktirao mailom veleposlanstvo i oni su odgovorili sve meni važno u vezi vjenčanja i sve što mi je trebalo da sve dobro prođe. Tako da važno je se prvo informirati i ja sam poslao mail i oni su meni odgovorili. Naravno, mail mora imati nekakav smisao. A onda koliko dugo ti čekaš? Pa oni su za par dana odgovorili i... Ne, za papire. Aha, pa da, zapravo ja sam zatražio papire za vjenčanje tu u Koprivnici u Hrvatskoj. Dobio sam više papira da nisam oženjen i da ne postoji zapreka za ženidbu. I onda sam to dao prevesti na engleski, ali to baš i nije ih baš tam u matičnom uredu interesiralo, nego je supruga rekla da treba neki na engleskom not obstacle for marriage, something nešto tako slično. Legal capacity. Legal capacity, to bi bilo prijevod kao da ti imaš kapacitet nije kapacitet, nego da se ti možeš legalno oženiti u Filipinima. I onda sam kontaktirao veleposlanstvo, oni su odgovorili da oni mogu meni izdati jedan dokument sličnog naziva, ali ne istog naziva, i da im moram poslati sve ovo iz matičnog ureda što sam primio, to sam sve skanirao, poslao njima i oni su meni izdali na engleskom jeziku jedan dokument, zaboravio sam kako se zove, i to sam trebao platiti, taj dokument u banci, i trebao sam organizirati da dostavna služba DHL pošalje taj dokument meni u Hrvatsku. Tako da malo je bilo komplicirano i oko plaćanja i oko toga svega, tih brojeva banke, naziva pravnog subjekta, tu smo se malo gubili, pa su mi iz banke javili da transakcija nije uspjela, pa smo ponovo išli ponavljati transakciju. Meni su međuvremenu to na njima poslao potvrdu da sam ja platio, ali ta transakcija treba par dana da sjede na njihov račun. 3 dana. I onda u međuvremenu su rekli da nije sjelo, jer nisam znao, ja sam napisao veleposlanstvo, a oni se na engleskom bankovni račun se drugačije zove. Ja po onim informacijama koje su oni meni poslali nisam skužio točno kako se oni to zovu. Ali brojevi su bili ok, da. I onda sam to dok sam donio u Filipine, onda su tamo u Makilali su se čudili kao kako to Đakarta, zakaj Đakarta? To je Đakarta je glavni grad Indonezije. Zakaj Filipini? Pa rekao, Filipini nemaju konzulat, nemaju nemaju ambasadu, nemaju veleposlanstvo. Pa onda su prihvatili, dobro. I onda... Da, sve u redu. Onda je bilo na kraju sve u redu, da. Ali smo imali i prijevod na engleski ovih dokumenta iz Hrvatske, ali mi se baš, dok ti staviš na prijevod, nisam prije kod sudskih tumača, mora biti sudski tumači koji budu preveli to na hrvatski, onda ta cijela tablica i formular drugačije izgledaju, dok tumač meni preveo i to malo jedna stranica podijeljena na 2 stranice, više ne znaš di kaj piše, tako da malo je to bilo meni, nije mi se taj prijevod na engleski sviđa, ali ne znam, valjda to tako mora biti. Da. To je to? Da. Kaj si još htjela pitati? Imaš pitanje? Koliko minuta je? Sad je 13. Da. Koliko sam dugo čekala u Filipinima? Što? Za vizu. Za vizu, nakon vjenčanja, moja supruga je došla nakon 3 mjeseca. 3 mjeseca. 3 ili 4. 3. Meni se to činilo puno. Ja sam isto 2 mjeseca imam vizu. Za 2 mjeseca. Da, ona je dobila za 2 mjeseca vizu. Što je jako, za filipinske standarde jako brzo. Ali opet, moraš se dobro pripremiti. Ja sam isto slao upit u veleposlanstvo u Đakartu sa tim
na koji način moja supruga može dobiti vizu i koji dokumenti su potrebni na vizu. I mi smo imali tu listu zahtjeva što su oni nama napisali. I onda aplikacija je bila u Makati. Makati u Manili. Konzulat. U konzulatu tamo u Manili je supruga morala putovati iz... To je njezin bil... A ne, nije bil tvoj prvi let, ali prvi let da si išla sama sa sestrom. Da. Iz Mindanao, iz Davao do Manile. Da. I tamo si podnijela sve te dokumente koje je trebalo. Da. Poslikali su te, dala si otiske, fingerprints i to je... Da, i onda viza je došla zapravo, oni su direktno poslali vizu njoj doma na kućnu adresu. Znači nije se trebala vraćati natrag. Da, ali ja trebam platiti za shipment. Da, ona je trebala platiti pošiljku, da. Ta pošiljka se malo čekala, to je malo zapelo, onda čim ja to vidim da malo kasnije odmah ja požurnicu šaljem tam, pišem kad će to doći, vidim na internetu to je riješeno, a nema još dokumenata, nema još vize, nema još putovnice da se vratila. Da, ali zapravo prije nego što je išla po vizu, vizu dobijete u putovnici, dobijete gdje napiše da piše viza, da možete u Hrvatsku. Prije nego toga je trebala zatražiti novu putovnicu, novi pasport. Zato je ona je već imala ranije pasport, ali nakon ženidbe je promijenila prezime, uzela moje prezime i trebala mijenjati putovnicu. I ta putovnica isto, procedura dobivanja putovnice je bila, zapravo to se najviše čekalo, jer su oni trebali prvo registrirati naš brak na razini države, znači oni su trebali u tu bazu unijeti u Manili da smo mi vjenčani i onda nakon toga je ona mogla zatražiti vizu. I onda su bile tam nekakve tajfuni, to je nešto bilo da su rekli, to se neke se odgađa, to za 3 mjeseca budete dobili. Malo kasnije, nije 3 mjeseca, samo malo kasnije. Da će malo kasniti, ali kasnilo možda samo tjedan dana. Nije puno kasnilo. I kao oni imaju žurni način dostave putovnicu, onda dođe malo prije, malo više platiš i ide. Da. I zapravo meni je bilo malo čudno u vezi toga, jer ona je već tada bila moja supruga, ali mi smo kao htjeli tražiti vizu za spajanje obitelji, kao obiteljska viza, da ona odmah dobije dugotrajnu vizu, ne znam, za 2 godine, za 3 godine. Ali to nije išlo tak, nego su... 3 mjeseca. Da, tamo u Makati njoj su nudili samo da oni imaju vize turističke, da ona može kao posjetiti mene u Hrvatskoj na 3 mjeseca. I onda dobiš vizu 3 mjeseca i onda dođeš u Hrvatsku i onda dođeš na policiju i tu kažeš, evo imamo morate, dok dođe ona u Hrvatsku, ona se mora odmah sljedeći dan javiti na policiju i prijaviti njezinu adresu. Ako to zakasnite, to možete još kaznu platiti u Hrvatskoj, jer policija mora znati gdje je koji stranac se nalazi. I nakon što se ona prijavila, sljedeći dan smo opet išli na policiju tražiti dozvolu za privremeni boravak. Taj privremeni boravak čudno zvuči, kao kaj je to privremeno, temporary, kao nije za stalno. Da, privremeno što traje 2 godine. To je njima privremeno. Privremeni boravak za strance traje 2 godine, to je regulirano u Zakonu o strancima. To možete pogledati Zakon o strancima, to se vidi u Zakonu o strancima. Propisano u vezi izdavanja privremenog boravka i ona dobije, znači, osobnu iskaznicu, ID slično ko hrvatska iskaznica, osobna iskaznica i sa tim ona može biti za stalno u Hrvatskoj, putovati u Europu i može raditi. Da, sve. Da, i može studirati, može učiti, ima skoro sva prava ko hrvatski državljan, većinu prava, osim malo problema sa zdravstvenim osiguranjem. Da, to su kao, oni su htjeli kao dođe stranac u Hrvatsku nakon spajanja obitelji i oni kažu,
Da, morat ćeš si ti sam plaćati zdravstveno osnovno osiguranje. To ti dođe negdje oko 100 eura. 1000. Ne, 100 eura, ali to nije sve. To moraš svaki mjesec 100, 120 Ne, platiti. prije. Čekaj, ali dok dođeš, prvo trebaš platiti oko 1000 ili 1500, ne znam koliko, 1200. ili 1200, moraš platiti uopće da može ona biti osigurana. To je inicijalno plaćanje zdravstvenog Za osiguranja 1 godina. za kao 1 godinu unatrag. Da. Kao, šta unatrag? Pa nije to bila ona živjela prošlu godinu. Ali ne, oni unatrag ili unaprijed, kako oni to gledaju, čudno gledaju. Uglavnom, stranci ne mogu biti, strani državljani nakon ženidbe za Hrvatskog ne mogu dobiti zdravstveno osiguranje preko svog supruga, navodno tek dok dobije trajni boravak. A trajni boravak može dobiti nakon 4 godine. Dok produži ovo još jedanput, onda može dobiti trajni, a poslije trajnoga onda možete tražiti i državljanstvo. Da. I onda ja nisam platila ništa. Da. Za prvi put. Moja supruga nije platila ništa, evo, upoznala jednu Filipinku. Ja sam preko mog kolege saznao da u Koprivnici u jednom kafiću radi jedna Filipinka. Pa rekao, možda tamo u kafiću treba još radnike, konobare. Mi dođemo tamo i upozna se supruga, odmah počne razgovarati sa prijateljicom na filipinskom jeziku i bila je baš susretljiva i bila je ljubazna i pomogla, bila je sretna što bude imala još jednu prijateljicu iz Filipina da radi tu u kafiću u Koprivnici. I tu je onda uspjeli smo se dogovoriti sa šeficom tog kafića da se supruga zaposli. Onda ja sam radila tam i onda besplatno osiguranje. Da, u tom slučaju ako se zaposli u roku, mislim 8 dana, znači 8. Od kad ti dođeš u Hrvatsku i ti još ne dobiješ onu ID privremenu boravcu, od kad dobiješ ID osobnu iskaznicu za privremeni boravak, u roku 8 dana ako ne nađeš posao, moraš platiti 1000 i nešto eura za zdravstveno osiguranje. Inače ona ne može biti, to je obaveza. Obaveza je da je ona osigurana. I tako da, to je jedna caka, ona koje mi iz početka nismo niti znali, ali to smo nekak sve skupa u hodu saznali, tako da bi bilo dobro ako već dolazi, da unaprijed imate nekog poslodavca, da odmah zaposli suprugu, da ne morate tih 1000 eura plaćati, što je tak malo cifra. Ako imaju novaca i onda... Dobro, mislim, sve košta, putovanje u Filipine košta, sve košta. I nije to jeftino i sve to skupo je investicija u budućnost, ali ako nešto možeš izbjeći, zašto ne? Da. To je to? To je to. Ok, doviđenja. Doviđenja. Znači, ovo je sad prvi dio koji je trajao neki 24 minute, ali nadamo se u sljedećem nastavku da će moja supruga više pričati od mene. Da, na hrvatski jezik. Na hrvatskom jeziku. Evo, kao što vidite, nakon godinu dana moja supruga pričati... Nije još 1 godina. Još nije prošla 1 godina. 10. 10 mjeseci. Da, 10. 10 mjeseci. Ajde, doviđenja, bye bye. Doviđenja.